banje hariho Kiza Conrad nuwo mukuru akozere sine ya mukaga ondizo ni Prosper Rwihangura akozere sine ya kana abandi barya yisomero nyina bana batana bozo bana no mucyuma nisi marhanga ahabwizobere nyakira omugenyi mukuru His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nabagenzi be abiza bamusagatire buri omwe omukitindisa cye ntine okunda ebitindise biryanyu tinka byanzura nguna bihezayo konkante ebirwe naho narebo mama PDM Reverend Karisa mwena abizo mukayanje nimbakira konke cyo kubanza nimbanza nsima His Excellency ni kisimbira mazu PDM kiyizire batweta hamuruka cyarahanga batusomesa batwegesa okwekuza kutwaza batugira ngo netandike ntugitunga okurabo mu groups twiza twaza ahashero ya cyarukobwa sisero eyitu eyindumu twatandika twatandikire group nasaba niza nazayo bampereza miliyoni emwe jo tukantuzitungira Stanbic Bank Stanbic Bank account nkasigaho emitwaro 2 emitwaro 98 niyo nakozise esente ezo kuna zihireyo nkaziye ebiro mwenda byo kwa kabiri 2023 sente ezo nakwatanaguraho empuni 2 zenkazi emwe nagitunde emitwaro 35 nendizo 35 zakore emitwaro 7 wajibura himsibo wagura okagura iwe nagura ye empuni 2 koro kuguze ikintu ni watunda norutagwendo ngwe ntinda okagura nkagura empuni 2 zenkazi nazitune emitwaro 7 buri emwe 35 emitwaro 28 wazugura kandi wasitunda nkagura owo muntu na leta wanje atobukagura ati emitwaro 28 nkakwataye nkakuraho ebyo kurya naho natandikire nagakanaguraho butusu zo kutandikiraho konka kutandikaho nkanyine ebizu byanje 2 nkana atandikiraho empuni 2 zande manabirgaho ati natungeza PDM natandikiraho natomba bizu ebyo empunezo kizaherize emyezi 6 zayema zazara buri mpunu emwe kazara ebihunu 9 ebyana 9 endize kazara ebyana 10 byabe byana 19 nkiye ebyana 2 na bitoni ahira yemiso wendumi nasigaze byana 17 aha cyana chumwe akwezi kumwe nkachiguze mtwaro mukaga nakwata sente ze mtwaro mukaga nazitezamo mirundi 17 za natunga miliyoni emwe ne mtwaro 2 miliyoni emwe ne mtwaro 2 ni haye mtwaro 50 nagure ndime yanje hasigare mtwaro 5 mtwaro 5 ejo nkiye mtwaro 27 ayo mshiwe emponi bajengu n'empire toje ngene His Excellency na jantu no rutagwenda mwene nyowe neza kushamusoro nyangore n'empire jete empire nagure empire deru emtwara 25 aho na emtwara 25 nagura nayombekaho ekizu cyayo ziza empunezo zagaruka murundi rwa kabiri zazara kizazire ataho zasare ebyana zona zikazara musanzu
konka ekyo kikaretwa ebyo kurya tizararire kurungi ebyana musanzu nareba ngo hati naza kusaruka nabyoraho emyezi 3 nabiguze emitwaro 15 natunga miliyoni 2 n'emitwaro 10 miliyoni 2 n'emitwaro 10 hina kasenta kanabembikira akaunti yanje akanabenye hanko omutoke bwanje omutwano turyo mu rubazo rw'orutoke otutunda otunyanya bwa green pepper nkanyiraho miliyoni 2 hati nkakwata miliyoni 2 ezo miliyoni 2 n'emitwaro 10 niyo miliyoni 2 nazongera hazanje 2 nakora ki naguraho ka half poroti karahargura nasigazaho trading center ani hiya nkakaguzubwa nabwe abekika nkakaguzubwa habeka hasigara emitwaro 10 ejo nona nkakwata nazanya nyabwiki napangisaho ndundi birize zena nkazitaka zo kuhinga ibicyori abako ibicyori ebyo kurya birya higuru kuno kwehengera byo kuri byawe nkahinga ebya project yanje na ebyo kuyambeka yanje kuyamo buhungana no kusachacho hati aho naho zaho nazahizara rya kasatu ayizara rya kasatu empunu ezo zo empunu zara imezene emyezi 3 na weeks 3 hati omwako gwa oguna zitungiremo zikazaramo murundi gumwe obumpagira empunu timanya kuze amatima kale empunu ndoro omwaka nezari emirundi 3 hati omwako gwenkumi 2023 zikazaramo gumwe hata 24 nho zire 3 ikabe emirundi 4 hati omurundi gwa kasatu emponezo ati endizo ekazare byani 13 kimwe cyafu asigara 12 endizo ekabezire byani 10 byasigara ebyana 22 ebyana 22 ebyo nkabyoraho emyezi 2 nkakwata ebyana ebyo 22 nihaye ebyana 3 na hatu biruho nkiyaye bikazi 2 na bisigaho na n'ekintu kimwe nakisigaho hasigara ebyana 19 nakwata ebyana 19 nabetezamu emitwaro 10 abakwanka byorere emyezi 2 natunga miliyoni 1 n'emitwaro 9 miliyoni 1 n'emitwaro 9 niza nihaye emitwaro nagakanagura ebikazi 2 naguraho kimwe cya 80 n'edizo 80 hati hasigaraho miliyoni 1 n'emitwaro 10 miliyoni 1 n'emitwaro 10 nkiye emitwaro 80 nazombekeraho ebizu byazo ezindi 80 nazito mu school fees y'abana ezindi 30 ezo zaguraho byo kurya izara omunako omumpunu ezindi zinayemize ezinaguzire ezemitwaro 80 hatezo zikiza zazara omwizara ryakanana no umurundi gwakana go kwereruka aharyezo hata nazayizara ryakana empunezo hata emwe kazari 11 endizo yazara mwenda byabe byana 20 na nezo zinaherekire kugura nkazitunda zikuzire nazo zazara nazo kandi aho zasare ezo zazara ebyana 5 endizo yazara 6 nakwate byana 65 nabwita byabe byana 31 ebyana 31 aho nakayiza na zo murundi gumu omundu gumwaho niza ni hamu miliyoni 1 n'emitwaro 32 miliyoni 1 n'emitwaro 32 aho nagakana nakwata emitwaro 6 ebizu bukane byenda rupeya nato mu rupeya nagakana nakwata akazo kandi nakarahanga hari
tinakakurambuza konka karuho nirwo mbire nyiro orutwara bamu nirwo mbire ninyihamo akasente sente ndi no mubugombo muyomo notungo bwe nozotera ke 15 obotunga emitwari 10 ugira kuwayongeraho konka tugegehera wawo mugeiga atobwera umugeiga ati nkagigahire nimboramu ebirungi nyiromwe ebirungi abo kuba empunuka zuko amasagazo ati ningatankahi ningihayo ati ngata mutoke rwanje kumbe ninyamu kunembe ninyamu bitoke nkamakaga ati ndi ninyamu kikumi okay nano mwanya muri project yanje ninjikunda umwanya ogunkutungiraho numuki nana entaske yekabo kuba ninyamu koke ndomu school fees konkanya na project ekoreki egumeho obuzubu obuntungiremo obuzubu ekizu cyanje kiri cyo no munena kitisemo ebibaho konka empuno mwe negwa mwe hendeka mwenu tishinankiri tikiri kirungi tikiri standard mwenu nkubire nisaba cyako bikine cement kikabereye wakitera cement aho nikibaje konka nkatandikisa na teraka cement cya mongoka ke kugira ngo yenda kwemaninga yenda kuzara nebiti kuraba akasente kake akasiminti nita unkanta mukake aho nare mwana izana tahe ebaho hate kana yebwe ke kutahirechi echimusi ekindi nanamizi turya national water nagona kwentukora ki nagona gugura na transport mweni nisaba kugira ngo kuba nogira ngo ninyongeraho His Excellency nayongera hari yecho nyango bizu byanje nkongeraho akambe nyine ntekateka yo kugira ngo natungaho esente nkongera habizu byanje mbenye tekateka kugira ngo hariho nze na akutunga nenkoko kunkahabwo umwanya kugira ngo no icyo tinka kibasize icyo nicyo cyamani kugira ngo na project yanjye nyongero kare umwami wanagambaye umwami His Excellency kwiza omuka yanjye ntagagambere bingi ado mukuru wanjye chairman wanu waha nanisaba wanu ekiriza agire ko yagambo kake biza kucyusura ni manyinja kumukora ugambe byawe His Excellency nisima kwizo mukomu na programu yo twinire omucyaro gwakatunga sente supportinga twagumiza mutwakwana koko yakusobora nebizube birimo nibingi konka nikusaba nibizako abo kubatinkeyo yagamba ibintu byentambura okureta emere nibikiteganisa munonga mu cyarogo ekindi twino programu yo kugira ngo tongere koko ha wareba ruguru tombeke jizu tohe koko avuga ngo toka tunga mpunizonka kandi zo twabwiburingwa kutunga kasente enkoko zone za ngo musente wabozine kugira ngo tongere abakwabe yarundi nemtwaro chenana yabayina account ye kugira ngo kutunga esente zikongeraho tukombeke kizu tukabone koko zindi tukazongera hari kugira ngo atakwenda korebo kuzo mu mpunga abasaramu tumwereke koko na ware birahagire ngo project yine cyo kubasa kusoma hatakuza mu mpunga kuzo mu mpunga kusoma byimpu nkari yo kumshitaki konka His Excellency ninkusima webare munonga nkari atumwe nashemerwa shtamerwa wa bulindo nashemerwa oko kunkurabo mbantu nshanga mukusimuka abo kuba nimureba ensi yanye yumu etaho mu mbere tarungi ko kuza umbihandiko ushanga ngo twatunga independence amaka gabege n'Intasya bakaba gari amaka 10 aharigana
ikumi n'emwe nosha arigana ngabirege n'entasi amaka 9 ngakarate n'entasi ati mwena oyobuza eginunsiki ati nabalindi g'abanyaruguru Bunyaruguru ejo arobona imyaka yenyuma ngo 2028 ngazumurika mbagota ndangaro umurkogo gawene amaka 12,500 bona bari abo bona democratically kuna aburi intase mwinentaze mutene nentase ya umushana omugaiga n'umushana mutakateba ngo ene po n'umushanju ngugu n'umugaiga ubu n'umushanju hata oyebuza ikicogan keki amatsuga cyugarahi ureba hariho umwirima hari ukutaranzya mbwene nk'aho okutagira ntasiya abantu bakandi bafwa konka batakubimanya icyo abakandi baronde by'entunguka twine epimo ebitukozesa ekipimo kimwe n'abana okufa bakiri bato ebakweta infant mortality inaremo kuje mu gavumenti akana hafa abana 102 buri 10 urwazaro abana 10 kuzarwa 102 bakandi bafu atutwabatere bikatubyo kuzubira ko kurwara nimpamyata infant mortality rate kubera nkari 80. You can check on the internet the infant mortality rate mubuzi ongeri hansi okukiro kuyabirere ekindi kifumo ekiri koreka ngo enserukubi n'abantu okubar kuhangara ebakweta average life expectancy ubu ankaga muko bagambira ubu abantu batene ntasi abantu bakara bafera myaka 80 uyafu ajifa abasosobete n'ababishop bija bamushabira nguranga yamwete ntanga akakunda takweta abafrika kata kweta ba Japani nana ubaza kweta abafrika myaka 80 abana ngo bamukorere turanga urukubeta na sitani n'urukubeta no gushema bitamaye cyo gukora so mbona hati okurugum ubutaye turi mashomero no twatandikira twala kutana n'ibiri moja DP ehugiza abantu omudini mune bakatuliki UPC ehugiza abantu omudini mune abaprotestant kabaka yaka ehugiza abantu mu nganda mune abaganda tutwabyango tukazamu bibine tukazamu abomba kabali mu DP nyoka ari mu DP abandi bakabali mu UPC barugunda bakategaye konga twabinuga ebya UPC na DP na kabaka kandi bahabisa abantu bayine emikeno teine dini emikeno teine mahanga nganda umworo n'umworo taroboro b'Katoliki taroboro b'Protestanti taroboro b'Isilamu umurwere n'umurwere utashomere urukuraro mukajuke kebinyatsi akajuka bina taro akajuka Katoliki akajuka ka Protestant mbone bya UPC na DP okuza abantu tukabyanga
okwihobo kaga n'etaano twatandika kushomesa abantu ebihata ebyo nkubagambira hati ebyokubagira imwe mwine okukorera ebyokurya kukenura emikeno y'ebyokurya enjara okukoragye okugira emyonyo erikwetenga omu mubiri okugira vitamins zikwetengwa oyihingire ebyokurya konka kandi emikino endiijo tiy'ebyokurya nuba wakubaine ebyokurya enju ey'orikuraramu noogyombeka ota noyenda sente waza kuhemba ki kuhemba enku n'okuhuuturira omuriro gw'omunanka gw'omu mahega ogw'omuriro gw'omumahega gurimu enanka gurimu obutwa ogw'omwika gurimu obutwa konka abantu baitu bari omu mwika tibakukimanya ogw'omwika ogu bakaba nibahemba ogw'enanka ogw'omu biyungu nikyo twena ngu abantu baitu bari omu kuhemba enku batandike kuhemba amashanyarazi ninga gaasi Janet takahembaga nku kuya ni mshwera nota turi omu buhanganguse tukatekesa gaasi kuuka mbona ati nyowe omukyaro wanje natekesa ate gaasi akahemba amashanyarazi abaana bakarya bakaiguta Janet takatahaga amaizi kuza kwikorera ekidomora ninga edebe bakaruse edebe hati mbwenu omu byaro abantu baitu nibo pipe y'amaizi nibakuza kuza omu ruhanga kuza kwiha amaizi niwe pipe omukazi niwe pipe niwe hari okubonabona so konka tibakukumanya kandi tibakufayo hati nyowe nshashibwa obworo nyo tindi mworo konka ninsasibwa obworo oshanga ninyenda kwerarikirira ninyenda kutera enduru abantu bote bamvire oyo ayogara kyoyi ayogara bibye so konka abaganda bagira efumu yabo ngwadinga n'amahoro akajyamu omukutu tinkumanya abaganda ekibaye nibafa obuhoro iso banyakweta urukundo nko abaganda bakandi nibabugaye ngo orikurya waguma nari obuhoro yaburya narigaho naibuta mbere kutumenya kutandikiraho kutwarwa omu kishaka twabaretere etandikwa zokwagomborora tukumenya ezaza kutwarwa omu tandikwa twareta nadi yazoko emitwaro 13 amaka againe entasiyo mu Uganda gari ashatu na abiri ahari 10
abo kwa arga munyaruguru hari umukazi mamoto izina rye izina rye Desiranta yana muri nyakundi ndio nanje kwishwa go rujuru ranteganije Desiranta ainihin kan kaga ne yana yo bukuru ari n'abana banyetsire konga ta ubona y'inkuruga ushanga nibahereza ubujuruzuru bwo testimony apio kuriya rango urira kandi umushomota apio akayati umukomo naheze mu myaka 20 abana Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa decoder ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup. Ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebina Uganda ku Kyamuka TV. Ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3.8 9.9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Omagara geseji arihembere eri kutuhindura tukabe ekituri embera egi eri kuhindura amazoba enjendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mbeera egyo nitwanturonda ekintu eky'omutaana habindi namunonga ekintu ekiri kubasa kureetaho ekyokutangaza omagara gitu naniiwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba lyawe ribe ry'omutaano gakozire omu birungo ebiri kuheeza omubiri gukagaruka busya gukagira amaani weena ukasigara n'okuragye. Wonders Family Jelly nugo majuta agine kuguma ha rubaju n'eka yawe. Wonders, always wonderful. Nitukwakira ahali Rutoche Classic Hotel erukushangwa Rutoche Town Council meters 300 zonka ahankuto erukuruga Rutoche okuza Mitoma omuli Ruhinda North Mitoma District. Lebo buhereza bw'omurembe oburi mu restaurant Nyamurungi oburaro ni Kabungereza. Ebara erimu buri kimwe cyona bine sauna na steam. Rero garden zembaga Rugogoma Conference Hall yonesitamisha abantu enkuyanza ebyokurya eby'ekinyankole hamwe n'ekifirika byona nobishangaha. Ebyokwerinda ha mwanya ogu norarotera rikirire buzima tera SMS okumanya ebiri kukiraho note mushanju 2 882 09 03 ninga tera note mushanju note 5 58 46 makumyana. Rutoche Classic Hotel buzima reba niyo nungera kusingayo.
sente n'empunu makumyangahi 17 kandi aguzire ploti kandi apangishe hari kwinga bicori umuruka gwanyi harimo amakangahe umuruka gwanyi umwodi yanyi harimo amakangahe chairman LC1 Zero amaka 580 hata batungire bangahe amaka 15 amaka nangahi amaka ninga abantu mbona agatungira nangahi beta amaka gono musoro beta abatura nibanga okay mbona tunoreba tuinoko burumwa awantu bohere parish tumama amakaga yum parish orukuma yaga parish no enori ya undi rumwe bembeze ijambo ndaro umushitire ati ibanda na chairman aliya ibanda harimo makanga hi muri ibanda district ijo tugambire chairman ugambi byawo nyowe Paris ndi chairperson Charhanga ward omucharhanga twine musheruzi 14 omusheruzi ward man gomuruka yes omusheruzi 14 so far abashabire n'abantu rukaga 91 rukaga 91 kandi beneficiaries abatungire n'abantu 2 kandi abantu abo tukabahereza sente according to percentage yibaye bateririho abarema 5%, abashija 10, abakazi 15 nangwa na yusu so hamaka abantu rukaga 200 batungire neda abatungire n'abantu 2 mushanju abashabere ni rukaga abashabere ni rukaga 91 kandi ekizibu kitwine his excellence sente zituraho hati files z'abantu ziguma desk mwene batwetumbwitira okwija bwenu sofa tukaheruka kugabe sente last year umukwezi kwa mkaga kwihowe takagara koga sente why tukazire bantu okay ziringa zirudawa Your Excellency, it's in all the circles. It's on the circle account. She's saying that they haven't yet given it out. Nimanyangu ziria hali account. Echo bachi tugambire. Batuzire ngo hagire miliyoni 50. Konka still abantu abakushabana byinji 50 kashika zikabe zirigana buri mwaka. Yes, this quarter was 50 and the next quarter is also 50. Oh. Ezo 50 zashikireho wazurire mushi batugambire kandi twazirebire okukira mnonga nashira muzindaro his excellence yikirize tukusim itwe nkaba cyarukobwa cyarhanga ward ahubwo kuba muranga gwawe gwihira muntu wa burijo okwari kutura gwamuta aha grade ndijo abantu bitu bararaje abantu bitu
at least hariho ururengo rubashyikireho aha bwawe okugira umutima murungi kandi okwija mbwenu tokafundura imitima yitu his excellence twashemererwa munonga ahabwokuba niwekyeheza ohika muntu wa 39%. His excellence tukurya nyuma PDM ekurya nyuma honorable mama PDM otukorire cyo kutangaza omushwito kumuha murimo nacyo kibire cyo kutangaza omwami butature kuko kubanza atwinire workshop yerero bitanu kweje so muntu wa burijo ukwashemeye ko kake akaine twine team etubasise kutunga beneficiaries 10 bwana RDC owatwiri na assistants be babiri tugenda enjo hanjo Mr. Banjo omutsigazo kino bwatu najirire twino mushiki witu muto na assistant RDC omushiki okutakumanya runyankore konkana fayo munonga kandi munonga twino omusigazi witu nawe na assistant RDC sebo abantu ababiri bagize team omwami bataringaya hata ogwo ntumukosanke embundu yitu his excellence atuberire omusirikare yatubera advisor yagenda house Mr. Bataringaya yemera bakorebi hariho aba LC5 aturetira omutindo gutwabetakarebaga baraza hati yo baraza neyeta buri muntu wena kugambe kimushasize omwami ogo no Mr. RDC na Winston Rutehen omwana wetu burijo burusandi nabafayo kureba ngo hagire cyakorwa odijo biso ibamba bishikatarwa joy na temboshozi joy na shumwe mpanga tuwedeso mwenu tumshazire size zexere kare ekindi munyikirize abantu beneficiaries 10 bemerere muterere his excellence mu ngaro zamani ahabukuba ekibari naho bwawe his excellence kare iyo postani cyamani songa mbere songa mbere kale abanyibanda mbatera mu ngaro z'amana munonga ati mwina makangayi kandi esente zimatungire mahira makangayi nga district yon district yitu Ibanda twinamaka emitwaro mushanzu n'ekicweka rushanzu 18 ago namaka households then agajono 70 emitwaro mushanzu n'ekicweka kare agayo economy aba ekida chonka n'emitwaro 2 Rwanda chana na mukaga representing 33.1%. Okay. Lero received so far 10 miliyoni 3 emitwaro 12 bibiri na nina ezatunjurwa then ni biliyoni 12 miliyoni rushanju 83 bibiri
the amount of money. Mnatanga kuhurura. Sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangula ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe mu ssanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Bumbeire Secondary School Day and Boarding eri kushangwa Bumbeire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa batendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwe mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwa munsi niya yo kubanza okwiko munsi niya yakana kumanye biri kukiraho tera noti mushanje noti mukaga nkaga 23 chenda ni 2 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. As
wikirize ngo urikashemerere kutandika kwega hacuri inzira ngo abanze yamero ruju aha Aliana Junior School twehire kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary okwehandikisa bwo mwaka gw'2025 kuri yo kugenda misho aha mugankuru zishomero rwebihurosero korano rya town council Mbarara City abashomesa bitu nemiria abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize nshonda zona nabwo nebisere byishomero nibibasibwa buri yomwe okwenda kumanya buri kuciraho 0 mukaga mushanju 9 na mwenda 20 na mushanju 8 na mushanju na 0 mushanju na mukaga 9 ni 3 nshanju na 8 9 nemwe. Aliana Junior School, a great start. UNPS ni kukogwa babosi clinics and telecare massage services wari kwenda kushubura jeresime ya 082 0 kinana na mukaga ashatu ni 5 nange ya 0 District Umbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa beji kandi zirya mutindo gwa ministry y'ebyobwegese. Umbeire Secondary School ehandikise na ministry y'ebyobwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwa munsi niya yo kubanza okwiko munsi niya yakana kumanye biri kukiraho tera noti mushaje noti mukaga nkaga 23 92 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Omagara geseji arhembere eri kutuhindura tukabeche ekituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebiteryo bitu nambwe no mu mberejo nituwanturonde ekintu eky'omutaana habindi namunonga ekintu ekiri kubasa kuretaho ekyokutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly
izoba ryawe ribe ryo mutano gakoziro mbirungo ebiri kwiheza mbiri gukagaruka busya gukagira